Akwa man feel. Na wa shada na asese. Na hatu obeda ha ide. Sister. Madam. Hey. Sister. Hey. Hey. Madam. Hey. Madam. Yeah. Hey. Madam na. Hello. Sister. Hey. Any problem? Mo boa mi o. Blah. Mo boa me. Ya me boa de ho. Se me nim de aye no me ba wo da ha won kasa. Eni pay wa so ni mu a wu miamia no wa ye ne de oba ya wios wu. Me. Se krum ya die. Wonya de pada. Uni no. Me. Oh, Dabi makun wa. Wa Franka. Krum yo bia ni mo no. Me nya no hwe dabi. Krum yo bia ni mo. Oh, dabi boss. Gina. Dabi boss, they tell me say me buy what da ha won kasa me pacho me betwa me to wo betwa wa pampam na me beto so da ha me sremo ahakura nyoma me nyina ye Franka ko ni dabi na kwa ye ko ni obedwane sasai obedwane na me boni be na me dia me dwane wo gina oba no ho na me bra ba be che mfi na pa ukronfo me ba tie me di ni oh tobo ase dabi bla okunu oh me ye bema me ni ate me sa no la we ma ye bi ejaye Franka tie ebia akora no wa force no se wo repu na tie ma me nkasa ma no nsi wa force se wo repu na egidigidi na wo de na hwe ma na ti kwae dai apai eti sala kana kure ye nka Franka we ye mienu menu amba we me dofo no na la we ye ejaye kana kure kire bra me ka bibia me yem na ye me ya na me betwa me to me ba oda hanti me kura me ka na sister obeda he de me nyane no o phone away me jani fie me nya bone me mfre dabi boss madam fana me dey mami akwani woni wo repo dabi me nya na hwe mami na de na obeda ha wo be pass mo mami ade me ko baby de mu ya ne se meni subri me na say kakra ne se me hu de ya na ka bana ko wani wa dan so e me ba wo da ha me so mo won kasa me ba wo won kasa na me bo wo so mu ye be pia so ya se me na maku ma na sole hey ni mo du bra we okay there jo some asame hu ya jo phone am fine and what can was sin ho ye ne basa enti mo fa no ko hospital mo fa no ko hospital mu ja wa ko mo fa no ko hospital mu ja wa ko baba Johnson atiko se me be hu sa dead body no ahu ewiase ntina mo ka bi ni nipa nye ni papa no mo ka ho bi na papa ye wo wiase asa no na se nipa no ne ho a kire no wayale me boa no mo jiro na mayese wadamfo no nie won ye be no so no fo mame wo de yenkona me pe hospital bi mfa nko wate ade wonyima na say wayi nyinsia to aguntina mo ni so bibiru because mayese mu yi nyinsia to gwa wotewa na oni so biru brother bi ana wanya broken heart me ko da menyem da ana wo yale bi wo ho ana minimo sa wonyem da ade wunni wundi bi wadi atwa ba sia de wundi bi and hospital be na me fa nko me pacho baby a me hunye me yi me fa nko Dr. Mibonzo bra me sro do me wati me fa nko Dr. Mibonzo mi suro kwasa me sa be so mudu akona komnihwe a ya sa de ba hyem se bra bibi anyo sa yonkoi na ewiase enipa ankasa no enipa nye wo wiase ama okoka na brant me family church wo say me family church me hu basa me sanfa wo nche chire mama me srew na wabasa nko ami ntimi nso a me wo da na me ka ase small girl bi bat ye so mo epega na mu se load ogu achi no we ye 15 cubic
50 cubic of gravels. Ame atade hyem tina ho se mensa so o se me yi matade na ho abasa obedwane hwi nim enka se nko a wuti payo itwa gaga mame pe se dia wo yale no wudi agrofo so amisu mbebu ahyew mame se me de wo hye kire mewu ahyew madam mentade na soso o ma phone rough ewi ase da be ka me ma phone me to so mienu o de mame nkakra nkra nso mu obeti mame emfa hospital no na yenkosi main road no mu na memfa nkwa ye nkakra o de mame guide nkakra mame se wa ma ho so ama oni anya de manfa nkwa hospital no aha ambulance bi enu ebebe fa enna me mame me nya ma dwese mbese mi me na wo de ye mo na be kumi nso aka ho me bo na wo kume na wo de se mitime fa de na me nso me be didam hwe polytank di ante se boy wo de mame guide wo se ya ye kakra ye ka kire mo se moto so mo force me so ntiara mo ka se ye mo so we ye slema no se we nka ba ma wo so de amerika do kodada ade wa ye die kafra mia na mebo anya mia obia mo wo tese mia aje mia kakra sorry